बिटिसि बिसायख'थिया जेसेनो खाथिसिन सफैदों एसेनो जिसेनं बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफ दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो दिनै नाराबारियाव ब्लक इलेक्शन स्टेरिं कमिटि मावख'खौ बेखेवनानै होयो बिपिएफनि बिजाथि धनेश्वर गयारिया। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ दुखु मोननानै इउपिपिएल दोलोनि मावथि आरो सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल नागारना लोब लोब बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैयो। जिसेनं बावखुंग्रि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि धनेश्वर गयारिखौ देरहासार खालामनो नर्थ वेस्ट बासबारि प्राइमारि आरो साउथ वेस्ट बासबारि प्राइमारिनि इउपिपिएल दोलोनि सापर्टारफोरा गासै सा 147 निख्रुइ बांसिन मावथि आरो सोद्रोमाफोरा बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैयो। যেহেতু ইলেকশন আহি আছে 22 তাৰিখৰ ইয়াৰ কাৰণে আমি নলবাৰীত ইমান সুন্দৰ জায়গাত আমি ষ্টাৰিং অফিচ বনাইছোঁ। এই ষ্টাৰিং কমিটি অপেনিঙত আমাৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল বিভিন্ন জায়গাৰ পৰা আজি বহু সংখ্যক মানুহে আমাৰ বিপিএফ দলত জইন কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে মই সকলোকে আদৰি লৈছোঁ আৰু ইহঁতৰ মজবুত শক্তি আৰু শক্তিটো আমাৰ বিপিএফত বেছি বাঢ়ি গ'ল এইটো কৈছোঁ। আৰু আহি থকা সময়ত আমি একে বিপিএফৰ ফেমিলি হিচাপে সকলোৱে কাম কৰিব বুলি আশাবাদী। অলৰেডি গম পাইল বাপুগুৰিত জিকিব নোৱাৰে, এই চাৰেণ্ডাৰ কৰি আকৌ নিশ্চিমাত নতুনকৈ ঠিকে ল'লে। তাৰমানে অলৰেডি বাপুগুৰিটো চাৰেণ্ডাৰ দিলে।